amani ya kweli katika nchi yetu, watu wote wanahusika. Wakristo waombe Mungu, wapolitisie wapatane, wakaaji kama vile raia wasikilizane, wawe umoja, na kwa hiyo nchi yetu itaendelea katika amani ya kweli. Asante sana. Ondosheni maadui, waondoke misituni. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuleta amani Kongo. Wafanya kazi na walimu walipwe mishahara yao. Kwa nini watu kutumika bila kulipa kitu? Wafanya biashara wote nao wachunguze vizuri, bei kupanda kila siku yatatiza raia. Wanasiasa wote, viongozi wa kanisa, maliwali na wanabunge, shirika la raia, Waswahili na Wangala, Wamushi na Warega, Wanyamulenge na Wabembe, tujenge umoja. Wafuleu na Warundi, Wahema na Walendu, Wanyabwisha na Wahunde, Bazimba na Bakusu, vijana wa Kikongomani, muondoke misituni, mujiunge na